bwega sana mutegeri wa Meru TV ngatho cia mwanya no mbetekeri ngwate ogeni ikirinte tuciete cia Meru TV ira tukuthuranirite muthenya ya ruari kuma kaunti-ini cionthe cia Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru tugitana mbere kutha tukumenyithia ni mbio yongo ikithirite igita na mbere muthenya yo na rua gakuri bwega no kuthura gitwatara twa Facebook Meru TV Kenya na rutero wa YouTube Meru TV Digital no komba kuthirwa ukimenyera tuthiritwe tukuthuranira ruari ku tariki 25 mweri ni jwa ina mwaka 2025 mona neri wetu wa mathithio tukwena uri mutanja Kilini Makena na nirito yakwa ukambita Njeri Wachiope. Na tukiambiri na nteto cietu ni ati nayo family imwe kuma rutere rwa Cuba ira irutero magutuni wandine ya Moimbe na nithiritwe na kimako na kuithikira guku nene ni nyuma ya mwana wa oro kumenyekana ya Brian kwithirwa akiura kana kwithirwa bate kumenya inari. Brian aririkana kwithirwa aurite kuma tariki 23 kana tariki 23 cia mweri jwa ithatu na arakurikana ndore ari itare awere mwisho kumona na mwankira thai batomba kwithirwa bakimenya ina mwana uwa itire na arabakuwa ni bethiritwe bari na kagita gakomo gaguchwa mwana uju ntere tionthe kuruthiria kiriantu na kinya kwenda kumenya mantu no mitandaone indi batomba kwithirwa bakimenya ina kuongo mwana uju ombere kwithirwa akiurira akiaria ngina wa Brian ro kumenyekana ya Naomi Nduku no witewe ari na kimako gikinene na nakuibo thuku muno ndene ya nkoro yawe gutigira mwana wawe aurite na mwankira thai ate kumenya inari na ndi family ji ngite na mbere na kwithirwa ikiuria muingi kana ntu bawendi bobwega kwithirwa bagichumiria ukethira kuri muntu wona Brian kana ukumenya na romba kwithirwa akionekana ni bauritu wethere bakiringa riboti gituone kia polisi kira kiri hakuhi nabo kana kinya kwithirwa bakigwatanira na ngina mumutiari nikenda babatetheria kuona mwana uju omba kwithirwa agichoka muji na kuwatanira na family yake no mwana mwandiki wetu wa nteto kuma rutere rura murimi wa mbogo ari nacho tariria kuringana na mami wa Brian Naomi Nduku ni ati Brian aurire tariki 23 mweri wa ithatu ari thokoni ya Irigere ri wandi ya Muthambi na kuma ntugwenu batoro bamuona kairi. Brian kuma tariki 23 niri aurire neni niyo ndamenyire 27 Brian ati nao akiuga mwana wake orathomagira cukuru ya Muraga akura na aringire riboti kiri borichi na kuthina chibo mwankara Brian akaraga ende gwatuikana gutirwe umuonaga chief twamwira buria kuri na twacoka twathi kwa landlord kairi landlord eta mwankanta kairi irutaga wira hau kwae bamuria biyo bwirigite kona Brian ndakayuja ugale ona katauni kaka kairi gatuti mwirigite nontu kethari tauni no twithwa tukimuonaga bako bunje nyombera Brian akaraga bethere atigite arindite nguo kiraini ta muntu athiete achokete ndathire twaunje nyomba leo bole twethire nyomba kali twethire ni atigite arinda nguo iraini na yani bole nyomba ya kali ne nyomba etirigite kwithwa ina muntu nontu na kiburie kia loti na atakamata nkinya kibande ona bungulo jamu atakamata pia jali o nyomba na into atigite ikari ogu kutikyo kia ikithambie nguo jonde jali au guje na luko obole atigite ta muntu auma ara ende bakuga bali na kimako gikinene nontu batikumenya wegwe Brian ari muoyo ara ende barutite mbetwa kiri muntu wonthe kuringa riboti kiri borichi wegwe nonete Brian kana kumwigwa bantu onthe kugana na wasiwasi nundu ana bakiura bakura mwankara ino ana gota uri mujari no mwankawire wina rwe nundu tikumenya akuona wekara gatekete waura kana ari omoyo nyukiriga lokinene muno ni bula ndende ni bula utweka nyombe bu yendirwe itendirwe takamano gwa omba kwirwa aradiete akaura ni takadiete acokete nuntu utebumba gutiga nguo kiraini ukiumiragia ingi ukena kinya mucoro waku ukineja ukinezwa kuma gute kuoneka kinya babangira bwe protein binde keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa mbogo. Na tugitigana na ripoti ya murimi wa mbogo na ndi tuketha tugichokera rutere rungi na ara nario horera cukuru cirigiri kwithirwa higichokwa kiumia twitite Benson Muchomba Marigo Foundation na boni bethirite bagichumiri na kwithirwa bakia na check cia ana bari kirimbo kana bara bethairwa bakithomethia kana bara bethira bakisponsor kiri macukuru mwanya mwanya na ara nandi betite na mbere na kwithirwa bakiuria harito baba
bomba kwithirwa bagitiumia ni kenda bakuruka igiri biao. Akiaria murungamiri wa foundation ici uro kumenyekana ya John Israel nona yukiti kanya kau kwithirwa akiariria arita baba na kubera ni bethirwe bari na behavior kana bethirwe bakimbivu boya ndene machukuru jara bari ni kenda bomba kwithirwa bakigwata mathomo jao boega na kuita na mbere gwitetheria kiri muturire netete na mbere na kuboria ati kwithirwa bagitetheru akiki mantune ya mbeca gutibatethi kwithirwa bagikuruka igiri biao ende no mwanka kinyabo bari arito bethirwa bagichitanire na kuthoma ura kubatere ni kenda bomba kwithirwa bagikuruka nkuruki netete na mbere na kwithirwa akiuria kinya arito barabati na antu ba sponsor kwithirwa bakitegera njira ingi cia kwithirwa bagita na mbere na maendeleo na mathomo jao ta wita TVET na raba komba kwithirwa bakithoma courses mwanya mwanya ra ciumba kubatethi ndene ya uturo bwao. Foundation ici ni tete na mbere na kwithirwa gitethia ko kagita kamiaka 3 nandi na rana baba ingi bakwirikana nya barathiriti mwaka muthiru bombite kwithirwa bakigwatira kanya kiri university mwanya mwanya untubura gwitite na mbere na gukiria nkoro cia karimba rutere ruru no mwandiki wetu anteto kuma rutere ndagara waiguna ari na anteto utariria arito baraba umete meceta kwebombera kumaga gicigo muge kia Tharaka na muno barabara ikiri mutaratara wa kurero bisi kiri foundation ya mubiashara na musiasa ga gicigo muge kia Tharaka Benson Muchomba Marigo tuwe ya mundi ba mokereta chaki ya kuria bisi tamu ya chire kuma kiri foundation hino tuarira rio tongore tu manager wa foundation ya John Israel na turiaga mundi ntuko ya Njuma tariki 25 kunenganira cheki chia foundation ya Muchomba Marigo kiri twana tura ombete gupa scholarship nikenda bomba gucoka cukuru nonto barabara ikiria ibasetra good pace bawa training ndi mbega badite university kwa gwito respect grade mbega kumanya kiria naba bodi borute wira ya kitomo bwe serious nikenda watabura Muchomba abwiraga tika wigintukira akwenda kibyogo lakini nikenda byubwe ngo bomba gwitedia gutedia families cienu na bomba gutedia community ino yetu ya Tharaka tukomaneka iri term 3 kibaba thiete kurutha form 4 we wish you well ithini buthome bwega na bwikire juhudi mathomo ni menu na mwana nathi akithukagia mathukania make ati kithomo kira ku support Muchomba kuthoma tika kia gutedia Muchomba nyambe etethie na gitethia mugongo na tuye wano wengwa nkoro yake ngayamba kumutethia na etethie na kwa bana morota ati kinyoko beta yari ya guchenchia mugongo kwa Tharaka basapoti bangi nabo nikengo bomba kuwata kitharimo John Israel akiuria rito bara bangi baruthire kire ya form 4 na batomba kwethera bakiwata ngirindi cha kuthi university gotigeria bakwebungana cukuru cha buni na uteani kenda bomba kwethera bakibandika bari bongwa ibo kona thirikari bora yenderete kurutha program ciayo kogu technical education is also good na ibo kona kwina umeri bwa cukuru ta cha TVET kogu kinya barabata kiomba kinya kuthi university itukuburia buruthe mathomo mama giufundi nikenda nonto mathomo mama technical muntu no amatumire wewengwa kwibandika na akandika kinyanto barabangi nonto job creation yambagiria na muntu wengwa ukarutha wira yakwi munde ukandika antu bairi ukandika bathatu ukithi kuona kampuni yandikire karibu antu kana mbito nene kiri ntongoria nthure na barabate bathuri gutigeri bagwikira kithomo mustari wa mbere gutigeri bagokiria kithomo gicigo muge kia Tharaka na Tharaka nithi yonthe ri atongoria babangi bathurirwe na batathurwa tafadhali twithukie ni mugongo wetu tuchuukirie togu Muchomba nderete gukiria ukaya kwa Muchomba yukitie 101 students na ataomba gwituka kura igitarira baba kurukire bakiruthire 3 times uguo mbie kurutha na baba ngino batetuka bakiombie kurutha togu aruthire imnde bomba kuwa twina aritwa nkurukia 3,000 kana 5,000 ikithomithio na atongoria betu ibatie kuleo ni CDF na mbeca cia county ira cia thirikari kia bongo na uo bena kiti kao kidogo passport na bairi baratu kuringana na mapato mago na ngaja kabadharima kuuta faindo me atongoria betu batu thurite kuma MP women rep kina senator MC betu kinya ba intervene ndeni ya gusapotiana betu batharakani na batharaka ana baba emuje baba gatika bena thina tukuthie na challenge ya stand kiomo ba supportiana ba uti mwana gatikwa mwiro ntu bakwaga bichi baba support ni kama bamba kuza bwega na tukuria mugongo wetu na bwaceri bara na baba kuneketa kumane na Muchomba Marigo Foundation tio twingwa turi aciari tukenaga ona kinyana igiteri bathiete gucoka cukuru itukuigwa tukenete muno turirite bici na tukaigwa tukimenya ati ana betu batie ngatua
Murungu nendelee kumutharima na nendelee kumukiria ona arari nkuona na botethia tia kwi bantu atukuga kwi mbeca ira twamwirire thiu atugiria na ara kenda botethia naba ikwiyendera gwake na inkuona ibwega muno bukiumba nuntu bwa kuraithiria metho mati na meguru tumbe kumukiria bantu wanwe tumuraithirie tuge muntu uyu gutethia ntatena kanyamu ona titu bati kumwa kanyamu geta atethia babangi kuma gĩcigo mũgeka Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndegera Waigũna. Na tugitigana na ripoti ya Ndagara Waigũna kuma rutere rwa Tharaka na nditukomba kwitha tugicokera rutere-ini rwa Buri na ranaruo kuri na mubango juru mmoja wacho kumenyekana ya ujuzi mashinani mubango wacho kwirikana jumbite kwitha jukiretwo ni mubunge wa rutere rwa no mugambi irindikire jumba kwitha jugitetheria antu babethi kiri uturo bwao ni mubango juru bakiariria antu babethi baba betite na mbere na kuwa iyo batetheti muno no ntu iyo kubatethi kinya kwitha bagicieberania na mantu jandawa chebogita no ntu na ndiba kwitha bari na ngugi kurita na bate kwithirwa bakario u bate na ngugi ira bomba kwitha bakirita nawe akiaria Leslie Muthamia uria ni mutetheria wa mubunge uju betite na mbere na kwithirwa akiariria mantu jaja na kuga mubango juju ni juthiritwe yuri jwa kithirikari itite ni kenda yumba kwithirwa yugitetheria antu babethi baba na mbeta ni kenda bomba kwithirwa bakiritira ngugi ciao mwanya mwanya akiaria ni tite na mbere na kwithirwa akimeneria kinya antu barakuwa ni bakwithirwa bakiregana na mubango juju akiwa ni batigane na siasa iu nontu ne kaba gwikira kana bakwangaratania uturo bwa yuthi baba no mwandiki watu anteta kumarotero Buri mwende wa Liboni ari na ciotariria Ndukimbe theibetete na mbere utariria bura mubango ya ujuzi mashinani yubatethetie kwebukana na ndawa cia mbogita nontu kaingi betheira bengu inecio ngugi ikarendius aldonesi na aro ndauga na kurendius gutumira miandarati nontu rero wogethera nuthomera automotive engineering weta ngaranti fulani watinda we mbisara utaona kanya ka gutumira into byaku no goroka na wetete ko mama roki rorokera ngugi yaku kaire ke ikiotethinya ki motorera ja drugs ni kweberia drugs ke wategera tha ithi generation yetu ayuthi barare bakora no to bad drugs but kosi uchumbito tutethia mtu na kumba kwithira benefit na cio mutetheria akona gantu gakai mia rira mtu onere ngugi kana ena skill ewe akethirwa etumaira most of his time kethira tirona ngugi kwita echwaga ngugi iu kithia kuichwira kana kuithithiria na njara ciawe nontu tuge for example wethirwa wi idle irio kona kanya ka gutumira miadarati iu irio ugeta na uome kwita bambi utumira miadarati lakini rira ukumenya we fixed mahali ukumenya sometime kwinongeta kana rojo kwinongeta ukethirwa i plan for the day nawe akiaria Leslie Muthamia nora ni mutethia wa rindikiri mugambi na atariritie yakonia mubango yo mbeca cia thirikari cia nyota akiwa obicio iri mustari na yo mbere otiela mbeu mbetheiba kugunika na mbeca ina muno baraba kuthoma kosi ya ujuzi mashinani kwa programu ambayo ikuendeleshwa hii president wetu Dr. William Samoei Ruto under the Ministry of Cooperatives through parastato gwitwa Micro and Small Enterprise Authority kana MSEA. Programu ira ni ya vijana ilitwa Nyota kana National Youth Opportunities Advancement Program ili ambayo ikuwa vijana baraba tina ngugi kana baraba mbirite kagugi kanini mbesha na mbesha hizi tironi i grant ukunenkerwa umbe gwitana chongugi uchi mundu kethawe na kagugi gaku ga salon kethawe na kagugi gaku ka welding kethawe na kagugi gaku ka automotive kethawe na kagugi gaku ka kuripia thimu kethawe na kagugi gaku ka IT ukanenkerwa mbesha i thirikari wanenkerwa mbesha i thirikari ukomba guchitira na chongugi witethie na mbesha i utikariri we thirikari nuntu tironi igintu twita grant kana mbeca kunenkerwa i thirikari antu barabo qualify kujukia mbeca hizi vijana bya kuuma miaka 18 mwanka miaka 29 18 to 29 years na kibala bena wale mavu nuntu ndene society yetu kuri antu barabo uchitira ngugi na njara ciao na bena ulemavu ovyo vyote vile na barabo qualify va miaka 18
mwanke 1035 nikemba bomba gutonya kire opportunity we nyota bona kethira baka considered kujukwa kana konenkerwa mbeshira cia thirikari bomba gucitira ngugi bara bathomere course bambere gukurukira activity gwitwa Kirwa Institute itwombere gwikia hana 19 thiguru ya UK bare guntu gwitwa Hampshire bara bathithirie Hampshire town bara bathithirie mantu jekonie agricultural engineering na nandi bocitira ngugi ndene nthiguru iria na bagicoka after miaka 5 bakethirwa bena mbesha cia kuija kwambiria biashara ciao na gucendereithia maisha yao na batikunindi kosi ingi kana iriku kulukina ritete mukana yo murito kire MCA warire rorera kithenji ntuonekera kwana kurwa na mubango yo akimuria kuonania kintu no kimogera bwethirite mbeu mbithi baruire rorera ndrige twatongeria asampa dress specifically Mheshimiwa Kithinji ntuo kana MCA waruire rorera mbau sitting uria it is the public domain ugete program yejete ujuzi mashinani ni upuzi mashinani na kirunga mandene mwinge akameneria project yeze na iliali tuize we uti project yewe kinyemwe ikonie vijana ambiritie ndienda kumwira bena kinya the former MCA waruire rwarera tukwambiria program na itukari na vijana vibingi muno narwa bakubui kuja narwa kana bageta institution yao beta bakabera ore program wetebui na bakabera imbi baba bangirite specifically we Kithinji because he's a sitting MCA ndene rurorera abere mubango jwa vijana ndene rurorera ijuri kwa bangite kiendeja kumeneria jo mujumbe kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni na tugitigana na ripoti tuketa tugichokera ruterene rungi nara na wenga bana wa Meru mutumantu ethingi antukwena arua na kumbete kwithirwa akithithia muchemanizio munene ruterere wa Kinoru Stadium nara humbete kwithirwa agichemani na ritingugi bonthe ba thirikari ya county netete na mbere na kwithirwa akibaririe na kubera nandi nibembe kwithirwa bakigwatanira nikienda bakithirwa bakiritaniria ngugi amwe kenda bomba kwithirwa bagitithia Meru na mbere uria kubatene na kenda kinya mwananchi kwa indo bakwithirwa hakiona maendeleo mandikire tu MC Mwitongana kwa Riantune unaturetera ripoti hii muthenya jwana arua gavana wa Meru nombete kwithirwa na muchemanio jo munene muno na ritingugi bonthe ba county aria ombete kwithirwa akiaria mantu ja maingi ngorokini ariritie mantu ja michara kuongerwa mandaraka na ona kinya mantu ja insurance na onto bau nombete kwithirwa akibwariria kura ja na ja maingi sawa. To the revenue staff, Waziri Maranya and Architect Gitije Kithure, for the transfer of data of the entire Meru County workforce, it is the end of this month. For the enlistments, enrollments of revenue staff, I give you 2 weeks to ensure that the revenue staff are properly covered and credible medical cover, credible medical insurance. Kodhiria yau ikwa ya manto ya progression cia career batuiro arabandikirwe na majority of them are casuals. Muntu akaria casual okeri niwa yo contract miaka 20 miaka 30. To all other members of staff whose scheme of service are in different stages of preparation, your issues will be addressed. This includes the ECD teachers, the ECD teacher scheme of service, the enforcement officer scheme of service, and the ward administrators. Further, to establish our staff needs and effectively manage our staff, the County Public Service Board is in the final stages
towards completion of Meru County Staff Establishment and the Meru County Human Resource Policy and Procedures Manual. Ibu isi tutetu iretu ina document yunda area i county manjabu yetu, yani county manjabu ende kagita kamwathani karetheria atia ikarakinyire kui governor nderire manto ya staff ba county tekwira no ndamwira governor staff ba ibo baratire governor orongi ambira staff bariku antongirita ndato bomba kodita kana wekera governor imoshene kinya ninko bwera no ndubeberiwe ko emeshene ya raswa na au kinya ntanko bwera yo eto yo level ege amburia staff ngirita ndato bomba kodita kana wekera governor anko endo confirm staff ngirita ndato ibo bawete anto bameru sawa na ndeto ina gavana wetu ero ugore atwe na watu ina gavana wetu staff wellness program. As they say, our health is our wealth. My government is committed to health of its workers. I know you had raised serious concerns with the previous medical cover. This is the reason, in consultation with the relevant department, I changed the medical cover from the previous to the current one, of whom I pray is serving your health interest better. Both transfer one on to Nauredianiata staff, it was staff health cover. Nauredianiata in there one no to transfer from the previous scheme to the new scheme. Ndauria ya yukia egitare anate ku transfer antu lero nende ni tite ku yukia mieri iri kiuria ndauria tere to document to ndata ku transfer antu te ku ritamuntu kuma work station yemwe twenge to document to transfer from one document folder to another ye go take mieri iri tu anto na ita click of ambato ntoka karau toka ikia na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi dene ya Mutindo Kangangi North Menti Meru TV. Na tugitigana na ripoti na nditu kemba kwithirwa tugicokera ruterene rungi na nabo bamwe batongeri ba matura kuma ruterero mitungu ni bethiritwe bagitiumiri na kuona ni gikeno kiao gikinene na kinya kwithirwa bagicokia nkatho semwanya kiringa bana wa Meru Mutuma Ntwethinkia no ntuba kujukia humwa wao horo kumenyekana ya Janairu Ugatangugi kwithirwa ari CC wawe worimi na raba ugite untubu bu ni bwithirite bukiba Kenya nkuruki no ntu ni bakuona nkabana no mbite kwithirwa akibarikana mbete na mbere na kwithirwa kinya bakiromba kwithirwa nande kuri na ngwataniro katikati ka ngabano Meru katikati ka MCA wa rutero mitungu no Evans Mawira ona kinya minister uju rombere kwithirwa gitaro kuma ruterero ru nande rikienda bomba kwithirwa bakiritira antu ngugi ura kubatere nande maromba ja karibaba ni ati Meru yumbe kwithirwa kiona witi na mbere nantu bombe kwithirwa bakiritira ngugi ni thirikari ya Mutuma no mandiki wetu anteto Jeff wa Gituma ari na anteto utariria bamwe batongerie bamatura kuma wandi ya Mitungu nandi ni baumirite na kuona ni gikeno kiao nyuma ya Reverend Governor Mutuma Ntwethinkia kujukia Janairu Ugatangugi ja minister wa urimi nchokerie o gavana wetu Mutuma Ntwethinkia nkatho nyingi mono nuntu bwa gutunenkera waziri wetu Gatangugi aumite ndene ntura ya Mitungu igitaramunya Gatangugi na ritete ndene Meru yonthe na tumite tona ng'ombe ai ciari na igitaru iria ra tukwendia iria igitarawe itukuromba Murungu baite ngugi na thithio ntubonge bonene
bena ngabana wetu nikenda tukamurikana kinya bandai batu twina confidence na Njanaro gatana atangugi na tukera ngavana tukumunenkera buru tukumurisi from korone chietu na nje chietu tomunenkanira nikenda bagaitaniria ngugi na ngavana amugwatie ngugi una au kwa agriculture manto ja mangira atigirete gitara ya munya bendere na bathirikirie na twina Meru inegweta na Meru icogetie ngirurira Meru ituraga nayo kurukia tongeria baba ni bakuromba ngwataniro gatikati ka MCO wa Ndia Mitungu Evans Mawira Karia na gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia nikenda witi na mbere bugakinya maturene itukuwa kinya MCO wetu na tonyendene kabisa ndani kabisa ora twamwirire turenda ngugi thai turenda ngugi mutuma na ingwitikia bagwatanira utuke karema Amiru wetu na ndi turamwirire ibagwatanire na Mutumanto Ithinkia gavana wetu nikenda bomba kunderiva kiri antu ba Mitungugu agwatene na thirikari ya kaunti yonthe akarita ngugi indongi na ngwataniro au ikinya kuthira miaka 2 twithwe tukuona matunda South Imenti na Meru County yonthe ni areba kirikiria bakuga bo bakagwata Mutumanto Ithinkia mbaru kiri kithurano twitite gya kwa gavana kairi kethira ki witi na mbere bukoneka maturene umurungu aramukiririe itukuromba itire Meru yonthe ngugi na wendo bunene nikenda kinya 2027 tukamukurukia bila kupingwa natige kumaguiba bange bakugera ndene naja iba ututu ya na kura tu ni ba Meru County na tu tayari kumunengera cio bunka kira tukwenda na papo mbwega aitenguge bwega athari kibaraba ukara beru magatongeria mbere inguge batu twendaga timanto ja irumi uteno kirumi gikathimwo na kiru uteno kirumi gikeja gikia mwana okuchukuru kage kurimira munda kwa tutiganeni na irumi itu support gavana wetu na manto jara bagatuthithiria batu kinya 2027 ijo gatuma batu tu ba support kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na tukitigana na ripoti ya Jeff Wagituma na ndi tuketa na mbere na tatu cia turuterene rungi na ntukwe narua aja mutindo ya kangangi na kurukithirwe toko kiumira mutino jongari hara lori imwe yumbire kwithirwe gitamwerekera na kwithirwe kiringa pikipiki jiri na ngari kumania na mutino juju antubere ni bombere kwithirwa bakionokera ciarera na bomba kwithirwa bakijukwa na gwikwa sibitari mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga hari nacio tariria Antukwe narua mutindo jwa kangangi ni kuonekete mutino aria rori imwe yumbire kwithirwa ikiringa bikibiki ijere na choka yaringa ngari inge na nyuma yau antu baire ni bombire kwithirwa bakiogeua ndene ya cibitari etatambi ando tuta kwa bawe tawa dona na tena mtongo ngari ya kibo na ndo ngari kibo Mejete, naingete, ari magaya kibo, kibo era, nanda ya pande era, ori ande era, ne toka na baba. Ari ni era mtoka ni. No bonda, bole bole ni mto bonda. Mto bonda no imya. Ogwa ni kwa ne kareze. Eti ni kala ora mwini. Kota mwiti. Kala to lori ngana ni iPhone GS. Ngari ngambo ba bikibiki. Ya bikibiki mo ala ni mtu wa kisibitari. Bikibiki jo tigwa. Ndio gari nyo. Ko ndo aje ni ndio yo. Ko ndo ba bikibiki na ba ringa. Yangu na ndio ko ndio askari to ka ba askari na wa ku ya ba yangu ndo me kumau ile G4S angaka yuta break ya keloki nini keloki steering sasa yuko ka ngare na do me ala stage yeto no ringo no bikibiki ringo wewe unasoko unangwa mchuma lakini wewe na de akumia wewe unjenero tarande me ante kumande na ka somo kama wewe pina ata karano ndo nya to me nya ka somo kama teta okay na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya North Imenti Meru TV
Na tukauga polisi yetu kiria antu bombere kwithirwa bakiringa ngokumania na mutino juu na tukabendera kubua gukwega na kwaraka na mwathani ombe kwithirwa akibatharima. Na nandi tugita na mbere ni ati nabo ekuru bakuma anturene ya Mutuatene ira ikwirikana iri wandine ya Abogeta East Rutero South Imenti na no ni bethirite bagichumire na kwithirwa bakithithia maandamano ja manene ni kirebete na mbere kwithirwa bakimeneria Njobi ndegeni watho bakiuga Njobi ni tumite ana baba ingi bakethirwa bagita cukuru na kinyakuru wa Rutero bakethirwa bagita njachi yao. Ekuru baba ni bombere gwitemo kwa imwe mwanka obisine ya Chivu wa Rutero Mwichune uro kumenyekana ya Javan Karuti na arakinya Chivuju ombite nande kwithirwa akiwatanira netagarira ekuru baba na kuwa no mwanka bagwatanira amwe nikenda batigira bakwithirwa bakithiria Njobi ciandegene watho nikenda na ba bomba kwithirwa gwitana mbere bwega na kuthoma ura kwagirite. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma ari nacio tariria na boe kuru kuma ntura ya Gatuatene iri wandine ya Bogeta ya Bogaiti kiri gicigo mbunge gia South Imenti ni bathithitie maandamano ja makire monko obisine ya Chivu ntere cia Mwichune na bo ni nyuma ya Njobi ndegeni watho na ndawa cia kurebia kujura ntere iji Njobi atomethiriana lete soka korugwaka kenda na batu kinya benderea na mathomo na akoro bacoka ndene nja cietu ndoria ndauga atiri narua intu kweko inga Njobi Mutuatene na atwina muthoro jo munene no ntoto kurumerwo inya kienine kingi kuma kirie kuru baba ni atinya kuru bao ni bethirite bakiura nja wamba kuingia na kinya nkuruki ana kwithira bagitiga gwita cukuru kira kindigaritie nture Mutuatene igwatwikira kinya ana batenderea na mathomo ikwithira Njobi ni ujurira Mutuatene twategera tuona generation yekweja ije njeru kethirekeretie ikio turabangira mubango jojo na arua touga no mwanka tuthiria Njobi Mutuatene no ntu mwekuru uri kuruga Njobi kinyana bawe bateta cukuru abenga gwa cukuru no ntu batena bisi nkori atiri ogwa mwekuru gwa kuruga Njobi na baku barenja oeruga Njobi igi ututethagia atia igutethia atia gwe mwekuru imwana tuciere marukenke au magarate ruma no ntu bwa Njobi na Njobi ere Mutuatene inya Njobi ne Mutuatene na baothira utimba kaire Mutuatene takaisi athirire utiona muthako kwa kibaro gaku utiona muthako kugurana ko ibararegire kugurana na kinya bangiere Mutuatene menya buga Njobi akere ku kinya bangiere Mutuatene utamenya kau Mutuatene jwe na bangi nande muthaka kunda Njobi akunda bangi itogotekio okamwethera ari kiri ng'ombe akireja ng'ombe thia nuwe mwekuru gitumi kinya akoro betu ibaurire nyomba cietu turero bakwa disability bate kumba ngugi cia nyomba naru ike turungamite turi ekuru twauga Njobi no mwanka tunywe na kamwe tumithirie na ni aria bakiarirwo ni Chivu Javan Karuri ntereji cia Mwichune nethirite akigwatanira na ekuru baba na kuga nandi bakambiria ndoa inkire ya Njobi ije ndegeni watho. Leo nimetembelewa na wakina mama tena wengi sana kutoka village moja ilia kwangu ambayo inaitwa Mutuatene village. Ile malalamiko wameleta katika ofisi yangu ni ya kwamba area kwao imesaulika, iko na pombe mingi, watoto wameshindwa kuwa na sura juu ya pombe mingi, wizi umekuwa ni mingi na mambo mingi katika boma haiendi poa. Wazee wakina mama hawaongee sauti moja. Kwa hivyo kama kiongozi wao nimesikiza malalamiko yao, tumekubaliana ya kwamba kutoka leo tutafanya kazi kwa umoja ndio tusafishe hizo boma zote ambazo zinahitajika ama zinatajwa ziko na pombe. Wamenipea list ya watu wengi sana. Saa hii ikiwa kitu kama saa 6 hivi tumekubaliana tunaondoka hapa tuone moja kwa moja hadi Mutuatene tuingia kwa hizo boma zote tusafishe pombe kabisa. Hatutaki kutoka leo kuwe na pombe Mutuatene tena, na hatutaki kilio cha wanawake wengine katika area kwangu isikike kutoka siku ya leo. Wakina mama tumekubaliana hivyo?
Tumekubaliana tutaungana mkono tufanye kazi pamoja. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti hiyo ya Jeff Wagitumani ati na kio gikundi kimwe kiria gikumenyekana ya Dedan Kimathi kuma Dedan Kimathi Foundation kuma rutere rwa Gembe ni bethiritwe bagicumirie na gwetana mbere kwithirwa bakianda miti rutere rwa Mutuate skuru ya primary ya Nkamathi na araba gwite nande hiji ni njira imwe ya kwithirwa bakimenyera rera ni betete na mbere na kwithirwa bari na moroto jo kwithirwa bakianda miti ya Gintwire na araba kurikinya ntu bangi bara bethera bagicumirie kwa miti bethero bakiuruthirie mbere ni miti iriku yumba kwithirwa igitanirie na rera kuringana na naraba kwanda batikethero bakianda miti utheri ira imwe yumba kwithirwa kinya itiutethia ni betete na mbere na kwithirwa bakiugwa bo thai kagita karambura yitete na mbere na kura ni bakuromba antu omba kwithirwa bagicumirie na wingi na gwita na mbere na kuanda miti mwandiki wetu wa Nteto kuma rutere rwa no Faith kana mukiri wa Nkonja hari na Nteto utariria. Tunashirikiana na Kenya Forest Service ambao wametupa miti 5,000 za kupanda area ya Gembe North. Na mworoto ya kundi kia Dedan Foundation ni kwethera bakwanda miti kathomba na muno ere kuguna rera enderera bakinyita skuru ya Nkamathi Nterese Mutuate kwanda miti kathomba irenjera kinyemwe ya kuria mitera ya kusiambura ntereji. Wametuletea miti hii inaitwa Cyprus 200 na hii ingine ya Black Gum naye 300 yote 500 na sasa tumefurahi sana kama wakilishi wa Nkamathi Primary School. Nafanya ile project ya Adopt a Tree ambapo tunapanda miti kwenye shule ambazo tuko nazo za msingi na pia zile za upili ambazo ni za serikali. Ili wanafunzi wanaporejea shuleni watapata kama tumepanda miti pamoja na community na waweze kuadopt ile miti. Kila mwanafunzi tukipanda miti anakuja anapewa mti wake mmoja ama miti yake miwili anaitunza ili kuhakikisha hiyo miti inakuzwa kwa ile njia ambayo inafaa. Hata mkiambia mtoto aingie na maji na chupa kidogo, hiyo miti inamwagiwa, naamini hakuna mti utakauka. Ile yote tulipanda Ntanki mwaka uliopita, tulipanda miti 1,000 na wakati nilienda kule kufanya inspection nilikuta hiyo miti yote iko sawa na nikashukuru Mungu. Changamoto tu ya area ya Mutuati ni maji. Hatuna mito na boreholes. So maji ni ngumu, lakini mashule mingi inatumia ile harvested water, ile wako na tanks. Tena wanafunzi wanakuja na maji wanyunyuzia tena, weather ni mzuri. Na wanafunzi na board iangalie kwamba miti imelimiwa, it is weeded. Na zikanyangwa na ng'ombe because hii ni miti ya value. Ende kire kundike bakiuria kari mitera bobati kwethera bakianda. Commitment of Dedan Kimathi Foundation to make sure that kwa ile 15 billion trees that you're supposed to grow by 2032 we contribute by growing 50 million trees. Leo tunapanda tu, tunatake advantage of the rains that are on to make sure that each and every drop of rain is able to help us grow a tree. And we call upon Kenyans, the 15 billion trees that we have to grow by 2032, we cannot leave that to the presidency, to the office of the president alone. It's a responsibility of every Kenyan. Tunasema ni wajibu wa kila Mkenya kuhakikisha kwamba anapanda miti na anaitunza. We have all seen the importance of trees, stories za mvua and they help us to raise a building and all that, so it's important for all of us to come together and join all of us and plant trees here. Nkiripotera Meru TV kuma skuru ya Nkamathi Mutuate Gembe North mbeta mukiri Onkonja. Na tukitigana na ripoti hiyo ya mukiri wa Nkonja na nitokaringa Kataru mwanka ruterene rwa Marimanti naria naro kumira njira inyingi kuthurithukangite wandine uya Marimanti no tukinya bwamburera yitite na mbere ekura na ndia karibaba ingi kuma ruterero rwa Marimanti batiumirite na kuromba MCA wao kwithirwa agitiumirie na kwariria mantu jegi barabara yu nawe akiaria MCA ujo ura kumenyekana ya Kennedy Kamonyo na tete na mbere na kuwa kiumia twitite akomba kwithirwa agitongeria maandamano manene ruterene ru agitongeria kari nikienda bomba kuthwa bakithithia maandamano nikienda bomba kuthwa bakithithirwe barabara ucio nthene thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi no mwandiki wetu wa Nteto ari na cio tariria uma kwa Mungu nituingite ndiko tende kwa mfano barabara cia Marimanti itikariwega na indo mambuga jumia tuthiete nigo ndokina kanyaka ndani kere that county government ultimatum ya barabara cia tuthonde kwa Kakamega na hapa development
wiki tothiete nyukanda atari nyuka atongoreria maandamano manene makire mati wothieno nigo inyuka matongoreria mwankarira barabara cietu ikathondekwa ikarebwo igatĩrio na no tũgagĩtũmie ku mbaka cietu cia bodaboda cia mũthanga and everybody else business people everybody else ti wantu wa marimati nkathũkia na kanya kaganĩru nigo kakwĩ next week antu bakwa mbonye mũtaratara ũguo tũgaciũthondeka na tukimaruka rutero marimati tugacoka ringeza tauni-inĩ ya Mutindo na ara nabo antu babethi ni bombete kwithirwa bagichiumirie na kuga ati kuri na twanya tutu ingi tongugi na kira kirio ni antu bethirwa bakigwatanira amwe na beji amwe batagikunu nikienda bomba kwithirwa bagitethũka na twanya tutu na nikienda bomba kwithirwa bakiritaniria ngugi bare amwe MC Mutonga na Nteto Utariria antu babethi ni bombite kwithirwo bagichiumiria na guciuthurania ikundi nuntu bwa kuga uria ngugi ciagite ndene ya thirikari no bagwatanire ikundi nikenda bakomba kwithirwa bagitetheka jama boe mari aja ni bombite kwithirwo bakiuga ni bonete umithio bunene nyuma ya kwithirwa muge yantu betu o tou Kimathi akurikia kuga uni mbithiritie nkiritanira ngugi na gikundi kiawe imbithirite ndiri umwe bara bethirigite betetheka na inya kumania na mibango eji ekundi giki atiko uko na bangi nkurukie 60 Kenya na bangi nkurukie 30 Uganda bara bethirite bandu bagitetheka ambuge gikundi giki kethirite kibanganagia mibango na aitingo gibathirikare bethirite begeragia gukinyira ba MP betu na representative betu ba county na once na ingwetikia ntuko ciejete uketha gwithithirwa official launch Meru ira bakethiria betureni ayuthi bangi akenda bogwa twanjara yankoroki akenda boma nkonkonine aja akenda bombe gwita kataria au mbere andi nkuga twinde turi antu ba bethi itweje tugwatane mbaru na tumba kwithia tuwikira ikundi gikinya atwitethia ra thirikari ithiritie tikumba gutethia ibwega itwithirite twi partner na antu babethi kinya na Nairobi bara na following TikTok bara na following Instagram na Facebook tukitethia antu baingi babethi kubakanya kauga kago partner na gikundi giki na kinya Meru itochwa antu bo partner na gikundi gitu bara na following ndongi Facebook following ndongi na engagement ndongi account chi active ibo tukwithira tugipartner nabo na Meru itukubeta beta gupartner na batwe icho bira tukwithira twitaga mono na itukwenda kuba kanya kau of which ge kanya kau kwithira kwina training na nkithirikiria antu beto kwenda gutukinyira namba thimo 0794 817 558 0794 817 558 na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Northimenti Meru TV na tugitigana na ripoti una ndi tukethira tugitonya ripoti ningi iri na kieba muno na ni rugono rwa mwanya rwa mwandiki wetu wa Nteto Murithi Wamba na ni rugono namba kana gichunchi kia biire kia rugono ruru nara gichunchi kia mbere kirombere kwithirwa gikionanwa wigoro na tuko na rua turi na gichunchi kia biire kia gimurimo ja nyimba kana murimo ja kansa kumarutererwa rwa Igembe South akari baritari riaki nabo ni bethirite bagikuzira murimo juju na kuga ati ni juithirite yukia ugwati kiribo murimo juju nyimba ni juithirite yukia mpanga ndene akaunti ya Meru na ara nguruki ya gichunchi ke 60 kana 60% kiri misinture neje ya riaki ni thirite kiringithu na njira imwe kana irenge na ara bakuga ati murimo juju ni juithirite yukibatiga ndene ya ntureje na ara yumbite kwithirwa kinya ike warietwa ya Cancer Village no tubwantu baba inge kwithirwa bari na murimo jojo ni baugite murimo jojo batigite bari nkia na kinya bange gutiwa bari
bari ntigwa nonto bokwithirwa bagitiwa ne akurubao kana ngikuruchiao kana twana kana bethe bangina na nto bantu babaingi ni bethiritwe bagita muno gukurukira murimo jojo jwa kansa ni betete na mbere na kwithirwa bakiwa kaumo ka murimo jojo kongo katomba kwithirwa gakimenyekana ni na kaumite na nimbio yongwa na nikyo gitumi ntuku ya rujo Sunday tukomba kwithirwa tukiariria mantu ja murimo jwa kansa ndene ya ruterero rwa Egembe ara tukomba kwithirwa tugikinya kiringo launch na tukomba kwithirwa turi rujo Meru TV live nikenda tumba kwithirwa tukiarania na kariba ruterero rana kinya ma expert wataalamu mwanya daktari na antu mwanya nikenda bomba kwithirwa bagitweresera thine murimo jojo ngo nimbi na kaumo kayo nimbi na antu bomba kwithirwa bakimenyera atia nikinya rira muntu awata ni murimo jojo omba kwithirwa akiona uteithio nako tukaburomba botiumiri na wingi nikenda antu bomba kwithirwa bakithithirwo screening ya murimo jojo cancer wa kiringo tukithirwa ikithithio nikenda ukathithirwo screening ukamenya mapema kethirwa no ajitwo komba kwithirwa gita sibitari mapema na ithote agitu tukera mwathani ni bwega kwa twaromba na inya na wendi bobo nene botiumiri rojo nikenda twita na mbere kwithirwa tukimenya nimbio jongwa thina ya murimo jojo ywa cancer murithi waba ari na rugono ruru nkuruki Rawi sibitari Kenyatta thai ara almost media na sibitari Kenyatta mbere eta for amputation mori jonge achoketa kuritwa inguinal glands murimo ayo witiana witeti wakiu kuma wende thai na leo andike ewaria meri kuma thai na leo sibitari tuko na chontuko 33 aketa ndio mwanka murimo yoyo kinyeta yo atuthenia cancer ni aretwa malignant melanoma yo tuthenia no ntotomba mbere kinya wini ngwa tiona kanya kutura wita sibitari kinele kinjuma Jumatatu 2 and 4 kuma wita Nairobi nyakithira kadi nere otige ntwere ano ntotota muntu mbechire chongo gutumika kire mbicha ni mbinge muno kwende mwanka thai kuromba tukinya thirikari onto ya murimo joro no reta kiro moru aro kaibwa na malignant atakiro jongo kaibwa na cancer nyoya kiu koito kuromba thirikari yombe guchwani imbibiotoma murimo yo imbibigotoma murimo jo jogwa tanto no ntombe tugwache ni umbi kuende byatomba kya mbomba kuromba thirikari ituthinikite bunene na vivyo basoge sukuru nkarambe tukubwithie tukunoa anto apa kuyanga ntorene ande tutirombe thirikari gututethie na thine kansa guturetera no bibio mbo tutethi na ithimi bi na ndraba guturetera mbi guthirira njerene ana tebahu bya kora tutiona ai thirikari tutethie ni tutabwele nkai thirikari bibi ameathiriwa na ugonjwa wa saratani na pia nimempeleka hospitali mbalimbali na ayapata nafuu hata wasai. Ni shida zipi mnazipitia ama changamoto kama familia? Kuuza kila kitu ili tutibu ugonjwa, lakini haiwezekani, tumeshindwa kabisa. Anaombite kuaswa ni rume ya kumeria kaithina na kumania hospitali tumbite omwike na thai nikangu kuswala ini ya kuona mbia cia eta kurai. Baraniritie na antu baba bamwe bakuma rutene rwa riaki nibajanite ati mantu ja nyonyoni ya gwita rutene rwa mwitune ira yombere gukinya ndiguru nerenja igitene ria tene mono igitene ria ikende emergency na irinyene ria nyonyoni ya gwire ni komere kithima na rujiro rauma ku na rujiro runeru antu batumaira bwagaiti kuma mwitune na rujiro rubetikitie kana bakagia witikyo naru ni ruru baejaga kansa kenda mundu atikinya ko nategonga kweta mwaka kiro ni kwa ina ile no tukaritito nao toitigwa na kyoi no tumbo mushariga wa yeteka ya garofa ni mama mburera ela na mwera ena ntu na shariga wa kunyamba na charo kasoni ndege ya rukia ko ga kinya tori mo na limo ko ga bona ntoya ndege na laba ikaba lukachia ishao ya kwena kijana kwentura na kuweka kwe onti kwa na mido no tutaka kwa lima tutaka kwa dida cho kungi muno ya ko tekirimwa kwa lina o kibaka na mwanga ko mwani kwa na kibaka kingi muno kwa na kinya o mitemnene kurukiera kuende ni ombo mjaringwa
Watu bonde bakambira kuiba kinya mantu yanga baiba tokinya no mwere ne bakaiba toka stoka saidi ontu ilalu kanirwa kweka ni nyingi saidi kuna ndasi alukwa niyo chedana ndi andu bakathamwa baitigwa na baitigwa kile kioi na kwa ile kioi no tuma na twaria no kuma 1951 twari nao tumbe nao kioi mbua wa 1963 na mwalimu nyonyoni uya warukire 19 ntumba kumenya ndamitrimende mwana na yarukite munde no Joshua Murungi ya yarukire ya kuthura marinya yeli twaibu tuibu yari mwire ro chunuka iyo unkuma na rengi ro turira na kiru ro tunya na kintu ito nyonyoni ni aita satellite na ni umba tuona ni umba kwa affecta ndene murimo yuno nture tu itukura thina muno twina murimo wa kansa mwalero atale oria kironde bwa tukunya tulwe tu oita muchi na wetho na thina ontu ende ba tukathwania ni rwiru mathina ja kwithirwa jarumirite antu baba bariaki ni mathina jatina mejanire nteto na jatina natia kumbika kuthithika uria butigiritwe thirikari ni kenda ikomba gutethia mwananchi ujo wa rutero rwariaki atikombe kuthira ntureji yariaki ni ntura yonthe ithirito igwatini ugwati bubu uria bwitaga miaka na miaka nontu ni kumana kinyana bojo we na banguku bonde ni bonaga thina iji ya murimo jo kuma na ni untu bwe kubumba kuthithwa ni kenda ntura iji yariaki ikomba gutethwa etiga gwitwa ntura ya kansa indi itwe ntura ira itharimitwe kichunche kia bieri tuwakiona ntuku ya rojo ni kenda tumba kumenya nkuruki murithi wa bank reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Riaki Igembe South. Nikuwa sana murithi wa bank mtuko wa Rukundu Kieba Rukundu tukuomba mwanani ombe kuzabitelia tunakuzabili mwazimuchuchu ni kinatu baga karaboira hana ripoti ya mwezi wa bako mbakubira ilitwa kanikanika kuruka tukamba kuzabili kadita gati kurasena ilitokera ngachokera na urahu ukari bienine kwa bako duro kumaruka mutangoni. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Ukiniona hapa unajua of course kuna mtu amefuna. Mimi naitwa Joram natoka Baringo. Baringo najishughulisha na nini ndugu yangu? Ukulima. Sasa ndugu yangu wewe ni mshindi wa tatua tatu. Hii unajua inaitwa aje? Hii inaitwa kuka. Gas cooker. Unapikia mboga hapa, ugali hapa. Huku chai inachemkia wapi? Hapa nayo unachemshia maji kwa sababu hii inatumia stima pande hii na gas pande hii. Unasikiaje kwa kushinda hii zawadi ndugu yangu? Niko na furaha sana kushinda. Na tatua nitaendelea kucheza. Wale wako nyumbani hebu waongeleshe waambie unawaletea kuka. Naleta gas kuka. Nimetoka kwa kundi ni gas. Ndio. Kwa hisani ya tatua? Tatu. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly.
akariba farm maili 3 Igembe Central buri tayari rumuri rwa chiacha ruguchokera kairi ni Jumapili ya tariki 27 chia mweri jo aria Kiringo Hill Lodge chumerie uthomithu ikonie murimo jwa nyimba uria umba gwitira na murimo jo na matagari jare thirikari ekujukia kuthingithura mundu ujo mubango jo ureteri ni Meru TV bagwatanirite na Chibitari ya Life Care Meru amwe na gikundi kia Meru Hospice mubango jo joga kujere mwe kwa imwe aja kwa Meru TV na There FM jo twekere nyimba ntwara turi amwe.